Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban sekolah ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu be kandai pra. Kementeri Kepepet Garap Karyang Jong Sorkar Jala ke Dr. Mizal Amperin Lingdo hak khat santri Jumang Arja Apulai. Kalai thu bakapha pelong ya kejing token halal kejing keno ba kedon kejing kle da kadawai urea hau ration balasam sagi pajba. Hak kejing akran begilat pathai khubor. Ke Dr. Amperin Lingdo kalai thu bakalapha pelong ya kejing token nadu ke janme jong khalai trik Jumang Arja Apulai. Khanang banlap ya kejing sisa lakani kejing keno kalong ne am ke basisa. Pa investigate ya kata naduk menshisngi janmit bat kidang ha ya ketuka sampel jong tu kau ubaki keno badon lang bat uria sya ketuka testing center ngasumat kumba ke testing kan support kumba arlaisngi tang layo ya ketuka report ngin sa share ya ke report bat ke media bat kumba kalong mentahi hilalek jurip kloy sya kata jaka bat ngidang yai up ya ke report jong kataka test. Di panganom kren shwa ya kapor. Ngin hapet kumno kata ka don na kam don sisya kum kata. Ngilap ha ya ka sample ban pa test. Ai kan wan shwa kata ka report. Ngin sa wat pat ban peteng susu kumno kali ja kum ta. Bat kam dai ban ja kum ta bat ngidi ban pikir ba kane kalong very serious. Bat nginom sya you know ban le kum ikani kecing bakla naman kam ha. It's not good but kalong dangerous mo ngin sultanat makalong